Abatura bo mu cyaro cya Rwobiyenje nibagera ngo bwanyuma yengo tokutwarwa mizi bakagambira bebembeza bukira kwataho bitu natine cyakozurwe akatindo kitwaka enjore zibira ho muzirebere katwire kacwe kiremwe na mizi kijera mu karvati zagira kikarvati za hati tunshabaga bindi no bebembeza bwasite tkorora katindo aka ahabo kuba abantu binahiyo kurabesha heza business zikingire abantu b'intasi yabe fire konga katinda kakariye kenda kutwitira abana bishomero abakora bahombaza kusoma ababoda abakora bahombaza kugwamo niyo nshonga ahabwenci tugetwe dusaba government mazima abantu abiyatiro barondo kubatekateka bakororo orortindo otherwise abantu bagenda bagwa mu mbafamba ho urgutoru n'urunywanse cyaro cya Rwobiyenje nenguto yambara amasaka bito bwata abaturani bagira ngo bashazire mu kurucinga abo kugira ngo imotoka zimwe nizibasa kugwamo mwene tinkumanya government eji itoka tutajinyaga cyahiko mucyo kwemishorokana tujaha cyahika okushara hamishara yitukana basharaho mbweni nyoni nyebuza habwaci cyahika hakukorere mhanda yitu batakujukora kwiho mhanda ogwagwayo gucumbagize amaduka gitu twakikora no kutera umuranga ngo abebembezi batuyambe mutwere umuhanda gusharukireho ngo kumwagureba urutindo rugwireyo mutuyambe mwije mutukorora rutindo meya wituba MPs oguno murumo gwanyu nico twabaheriro bururu twagamba na Robert Mugabe Kachebezi meya wa Mbarara City asuma nshongeji kibireho ekatwarwa mizi town kraka na ba engineer bayi batari mu baferi nanye mbendi Kampala turiyo turga Kampala turiyo twenda ko muhando gwe obaye akucyaro rwo kubanza twine no kurokinga aho tukuza kuri urguto ndi Anita Tukunda.